Il-Prim Ministru Robert Abela jinsab fi Brussell fejn qiegħed jattendi għal summit speċjali tal-Kunsill Ewropew. F'dan is-summit il-mexxejja Ewropej qegħdin jiddiskutu l-gwerra fl-Ukrajna, l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u l-migrazzjoni. F'dan l-ewwel jum tas-summit kien hemm preżenti il-President Ukren Volodymyr Zelensky. Il-President Ukren kellu laqgħat bilaterali mal-mexxejja Ewropej, fosthom mal-Prim Ministru Malti Robert Abela. Fuq Twitter, il-Prim Ministru Robert Abela qal il-Gvern Malti se jkompli assisti bajnuna umanitarja lil poplu Ukren, anke peress li Malta bħalissa għandha siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Meta il-President Ukren indirizza is-summit speċjali tal-Kunsill Ewropew huwa rringrazzja liċ-ċittadini Ewropej talli kienu ta' appoġġ tul din is-sena kemm ilha għaddejja l-invażjoni Russa fl-Ukrajna. I'm very grateful to you for the economic support and the energy solidarity as well, so that you help us to manage to preserve our financial and social stability in Ukraine, even in such difficult situation, in the situation of the large-scale war. Il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel wiegħed li l-Unjoni Ewropea se tagħti s-sapport kollu tagħha lill-Ukrajna, kemm militarment kif ukoll politikament. And dear President Zelensky, your presence here today, almost a year later, is a powerful symbol. You represent the brave people of Ukraine. You are a reflection of your people. They have fought back and defended their families, their homes, their country, their future. Qabel attenda għas-summit speċjali tal-Kunsill Ewropew fi Brussell, il-President Ukren indirizza wkoll lill-Parlament Ewropew. Zelensky iltaqa' mal-mexxejja Ewropej wara li matul il-jum tal-erba' huwa żar ir-Renju Unit u Franza. Waqt dan is-summit speċjali tal-Kunsill Ewropew, il-mexxejja Ewropej qablu sabiex ikomplu jgħinu bajnuna umanitarja lejn it-Turkija u s-Sirja wara t-terremoti qawwija li seħħu ftit tal-jiem ilu. F'dan il-Kunsill intqal ukoll li s'issa intbagħtu aktar minn 1600 ħaddiem tas-salvataġġ lejn it-Turkija, fosthom 32 uffiċjal tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Intant fost l-impenji tal-Prim Ministru Robert Abela fi Brussell kien hemm il-laqgħa tal-Partit Soċjalista Ewropew. Hawnhekk Dr. Abela kellu laqgħa mal-mexxejja soċjalisti minn madwar l-Ewropa. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna fuq il-ħtieġa li l-partiti soċjalisti għandhom iħejju ruhom għal kampanja marbuta mal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li se jsiru s-sena d-dieħla. Il-mexxej Laburista saħaq li l-politika tas-Soċjalisti Demokratiċi hija differenti ferm minn dik ta' familji politiċi oħrajn fl-aspett soċjali u saħaq li bitħejjija għall-elezzjonijiet Ewropej trid titwassal viżjoni fl-oqsma importanti għan-nies bħal fl-edukazzjoni, fis-saħħa, il-mobilità soċjali u l-ugwaljanza. Jakkumpanja lill-Prim Ministru Robert Abela għal din il-laqgħa kien hemm id-deputat Laburista Glenn Bedingfield.